ngenziwa ngumumo welizwe. Isahluko 8. Utshani balapho abalweli benkululeko ababelwele khona ngamasotsha bakubona konke okwenzakala kuleyo ndawo. Ababesazi izindaba zomhlaba wonke ematitsheni lasebantwaneni besikolo, utshani lobo bavuka sebubatshele ukuthi kulokho kulwa abafana beganga babewaqede bawathi du wonke amasotsha lawana ayedlule ehamba ngezimota ezintathu esikolo. Lelo lizwi lavuka linyenyezelwana bathokoza elalibathokozisa besaba elibatshayisa ngovalo njengolisho. Saqhubeka isikolo kungekho lamunye owake waba lesibindi sokuyaphosa ilihlo lapho kwakuzwakale khona ukukhala kwemibhobho. Sekudlule insuku ezimbili lokho kwenzakele, kwafika indizamtshina yazulazula okwesikhathi esithile phezu kwalapho kwakulwelwe khona. Emva kwesikhathi esingaba yimizuzu engama-30 yasuka yasithela entshonalanga le. Emini enkulu kwafika amasotsha esikolo akhuluma lamatitshala labanye abantwana besikolo ayezikhethela bona. Omunye wabo kwaba nguZakhewu. Bonke ayebabuza ukuthi abalweli benkululeko babengazange bafike yini esikolo lapho. Balandula bonke. Lo Zakhewu lo amatitsha ayesesaba ukuthi uzahlazulula konke, laye wemba phansi ngendololwano wathi kazange ababone. Lanxa amasotsha akhe amukula njengabanye ababelomnyama njengaye, wema ngazwi linye elokulandula. Ngenxa yokuba ilizwi linye kwamatitsha labantwana bawo, amasotsha asuka ahamba lanxa nje atshiya abanye sebekhafula igazi ngemlomo, kwabanye livova ngamakhala. Esehambile amasotsha, uvalo lukalisho lwaphela. Amatitshala aqalisa ukumethemba uZakhewu kulezo zindaba. Akholwa lokuthi wayeqinisile ngesonto laphaya ebuza abafana beganga ngendlela yokuyafundela ukulwa impi yenkululeko. Kwathi ilanga selisiyatshona ngesikhathi sakhona, ulisho lomvutho bavula iwayilensi lomvutho ukuba bezwe izindaba. Owazibalayo emsakazweni waqala wabika ngokuqhubeka kwempi elizweni lonke. Waqhubeka esesithi, ngesonto ntambama empumalanga kwesigodi sasemfulabuso, amagandanga abengama-30 ayecathamele imota yamabutho omvikela emgwaqweni ebehamba ngawo ayihlasela. Kube lokudubulana okuthethe isikhathi esifitshazana. Kulokho kulwa amasotsha omvikela abulele amagandanga ali-12 alimaza lamanye amaningi. 5 awo athunjiwe. Kuwo amabutho omvikela akukho lalinye elilimeleyo. Yeyi! Wababaza umvutho esesukume wabamba iqolo zandla zonke samfazo lamanga. Selokhu ngaba ngumvutho angikaze ngizwe amanga anje emhlabeni lapha. La lo Satane ngawabalekela. Kungani usithi kungamanga? Kwabuza ulisho sakumangala. Umvutho wamkhangela ethule okwesikhatshana eseqale wakhuluma okuthile ngamakhala ulisho angakuzwanga. Wathi, utsho ukuthi wena awuboni ukuthi la ngamanga aluhlaza, ipropaganda nje kuphela. Ulisho athi, ngingakubona njani ukuthi kungamanga mina ngingazange ngifike lapho obekulelwa khona? Khangela. Watsho umvutho esekhombe ulisho ngomunye. Ngikhangele, bengivele ngikhangele. Amajaha enkotheni lawana adlule lapha ngesonto kade eyisithupha. Angazi kumbe wona wabalanga njengoba uphose wenziwa ukudla kwamagenge. Ngikunanzelele ukuthi kade beyisithupha. Hawu, wamangala umvutho. Nxa ubonile kade ukuthi kade beyisithupha, manje kungani ungawaboni amanga abikwa lapha? Watsho eyikhomba ngomunye eseyihwaqile iwayilensi yakhe. Ulisho wathi, angiwaboni ngoba angiwaboni. Wena wabonayo uwabona njani? Wasondela kulisho umvutho wamqoqoda ikhanda kancinyane ngomunye esithi, wena muntu wakothobela, ubofunda ukusebenzisa ichuza lakho leli.
Lanxa ukuqoqoda lokho uLisho wezwa kungamhambi kuhle emoyeni wakhe, wakwenza santo eyayimhlekisa. Ngakho wahlehlela emva ibobotheka esithi, "Ikhanda ngiyalisebenzisa wethu, phendula umbuzo wami." UMvutho waqinisa amehlo wathi, "Abafana beganga abadlule lapha yisonto kade beyisithupha. Ngakho ebantwini abayisithupha kungeke kufe abantu abali-12. Kulimale labanye abaningi. Nxa lokho kusenzakala kini le eKhezi, ngitshela ukuthi likwenza njani?" Wathula uLisho. Waqhubeka uMvutho esesithi, "Okwesibili lokhu, izimota zamasotsha ezidlule lapha khona ngesonto kade zintathu, kodwa nampo abantu bakho sebesithi kade inye kuphela." ULisho wanikina ikhanda wahleka wasesithi, "Nxa lokho kuyikho ukusebenzisa ikhanda okukutsho Mpande, kutsho ukuthi uyehluleka. Umbiko kawuzange uthi lawo masotsha alwela labo bafana beganga yilawana adlule lapha. Njalo umbiko awuzange uthi labo bafana abalwela lawo masotsha yilaba abadlule lapha. Otsho konke lokho nguwe. Kodwa uyakhohlwa ukuthi kungaba ngamanye lawo amasotsha abehamba ngemota eyodwa. Labafana labo kungaba ngabanye labo, hathi labaya abadlule lapha. Wena." Wamkhanyela amehlo kweyisa uMvutho. "Yibo, lamasotsha yiwo kanye lawaya adlule lapha. Ake ume phela ngiqede," watsho uLisho esemvala langesandla. "Phezu kwalokho kungenzeka ukuthi amathero abafana labayana bebe yingxenye yeqembu labangama-30 labo abatshiwoyo. Ingxenye yesonto laphaya iningi labo belisele licatshile eguswini ngale lapho abasuke baqonda khona." Wasola uMvutho. Yena evele engubani okuthe kuliwa wababala. Ukhona umuntu okungathi kuliwa impi yena abe ebala ukuthi labo alwa labo bangaki, khona kuseguswini futhi, ababale njani? Kayinanzanga uLisho imibuso kaMvutho, waqhubeka ngaye vele kukhuluma wathi, "Phezu kwalokho ukuthi izimota zamasotsha zedlule ezintathu lapha, kutsho ukuthi zifike ezintathu lapho kulelwe khona. Kungenzeka ukuthi ezimbili bese zehlukane leyodwa leyo zaya kwenye indawo." Esekhokhe umoya kancane wacijisa amehlo wathi, "Konke lokho engikutshoyo kutshengisa ukuthi ngiyakwazi ukulisebenzisa ikhanda lami. Lokho okutshiwo nguwe kubonakalisa ukuthi uyehluleka ukusebenzisa ingqondo yakho. Nxa kutshengisa ukuthi ukubona kwengqondo yakho kucina lapho kuphelela khona ukubona kwamehlo akho. Okungenzakala ngale kwalapho amehlo akho angaboni khona, ingqondo yakho layo kayikubona. Ngamazwi amafitshane kutsho ukuthi kawulangqondo. Usungiphoxa wethu." Wakhuluma elengkhulube uMvutho esecunuka. "Angikuphoqi." uLisho watsho laye esedubhula umlomo esekhumbula ukuqoqodwa kwakhe nguMvutho ngomunwe ekhanda. "Angikuphoqi, ngitshela into esobala ukuthi andangqondo mina Lisho." Wazikhomba ngomunwe esifubeni, umlomo wakhe usungowethumba eselivuthiwe. Amehlo ayeselokhu evuvuka esiba ngangaweqoqo. Wakhuluma ilizwi longaqolisiyo uLisho wathi, "Kwaziwa nguwe lokho. Mina ngitsho ukuthi akulabufakazi obutshengisa ukuthi abantu badubulane ngale ngeBinyabi ngamasotsha lana adlule lapha ngezimota ezintathu lamajaha lana ayisithupha edlule lapha ngesonto. Ubufakazi bakhona awububoni ngoba ungumthengisi." "Usungiphoxa wethu," watsho elikaMvutho uLisho. "Angikuphoxi." Wala uMvutho. "Umuntu ongasumthengisi uyazibonela ukuthi into eyenzakale ekuhlaselaneni kweBinyabi isitshiliwe. Kuthathwe okwenzakale emasotsheni kwathiwa yikho okwenzakale ebafaneni bakithi, kwathi okungenzakalanga kubo kwathiwa ngokungenzakalanga emasotsheni. Kulamanye amanga lokuhlanekelwa kweqiniso okunje sowakubona wena." uLisho wabona ukuthi intukuthelo yabo bubili babo yayilokhu ikhula. Wabona lokuthi kwasekuseduze ukuthi behluleke ukuphikisana ngemlomo baqalise ukulwa njengabonabo abadubulana isonto leyo ezwa kuthiwa abadala bakhona babeqalise bekhulumisana ngemilomo. Kuthe imilomo siyehlulekile ukubenza bezwane basebecuphelana izikhali.
Wabona ukuthi njengamatitshala ukulawa kwakuyinto yayingabayangisa, ibakhuphe isithunzi. Isikolo sonke sasingabahleka sibahloze, sixoxe ngabo njalo nje size sigcine minyakana sidilikana. Kuze konke lokho kungenzakali wazithulela. Khonokho wathi lotho wavalelisa ngesihle, waphuma waya endlini yakhe. Wakwazi uLisho ukuthi mhla lokho kwakuzathatha isikhathi eside ukuba azuze ubuthongo. Kanye lanxa nje umoya wakhe wawungafuni, ingqondo yala ukulala ingazange ikuphinde umphehlo konke kwakwenzakale ngalolo suku. Ngakho waqalisa ekuvukeni kwakhe, wabalisa zonke izinto eziqakathekileyo ayezibonile la ezizwe ngalelo langa. Wathi lalapho esithi sekubalile konke wakuqeda ubuthongo bala ukungena endlini yakhe. Ingqondo yakhe yafuna ukusungula butsha njalo ibalise futhi. Wazikhuza kodwa engananzelele yafohla olunye ukhalo, waqabuka esezike endabeni yobunzima ebubona esebulethelwe yimpi eyayilwiwa. Wayithuka wathi yiyo eyayisimenza angahlaliseki kuhle emsebenzini wakhe esikolo saseWanezi lapho. Wayithuka njalo wathi yiyo eyayisidale ukuthi avuselane izinhlozi lomngane wakhe uMvutho. Wayithethisa wathi yiyo eyayisenza okungabafana kwesikolo lokungamankazana kwakhona kudelele amatitshala. Muva yasuka ingqondo kaLisho esikolo yaya koBulawayo entombini yakhe. Yagijima ukuphangisa ezintweni ezenzakale ngoMgqibelo langesonto ekuseni elayo intombi yakhe. Wancifa. Wayihlambaza njalo impi wathi yiyo eyayisenza kube lezinye izinto abangavumelani ngazo le ntombi yakhe. Wayinqaphela impi wathi yiyo eyayisimenza athandabuze uthando lwentombi yakhe kuye. Walila ngaphakathi wathi awu. Wangikholisa-ke lowo mlungu waqalisa ukuncindezela abantu abamnyama lokhu okutshiwoyo. Wangenza-ke lalowo muntu omnyama owaqalisa ukubona ukuthi abantu abamnyama bancindezela. Aluba lowo muntu ndini kazange akubone lokho, ngabe lami angikuboni lokho sokusenzakala phakathi kwami lophikezelo wami. Lanxa nje uLisho waphuza ukuzuza ubuthongo, ngakusasa wavuka ngesikhathi ayivele evuka ngaso nsuku zonke. Ngesikhathi setiye yangasemsebenzini waqhutshelwa incwadi. Kwathi seyivulile wayithola ukuthi yayivela ebhenki elithile lakoBulawayo lapho ayelobele khona ngeviki elaledlule ecela umsebenzi khona. Incwadi leyo yayisithi kaloba incwadi loba atshaye ucingo isitsho ukuthi angafika nini koBulawayo ukuba babonane lomkhulu webhenki lelo ukuze axoxe laye edinga ukuba ukuthi angamqhatsha na. Waqeda ukuyibala incwadi leyo uLisho eselephika. Lokwakuxoxwa ngamanye amatitsha yena wayengasakuzwa ngoba ingqondo yakhe yayisikhona le koBulawayo. Kwathi lalapho esebuyele eklasini yakhe kwaba nzima ukufundisa. Incwadi leyo wayivula wayibala kanenginengi kungathi lijaha libala incwadi yokukhonjwa intombi ebelisitsha ngayo emoyeni walo. Eseyibale okokucina wasuka waya ehofisini yesikolo. Wafika wacela ucingo walutshayela kulelo bhenki koBulawayo. Wakhuluma lomphathi walo ecela ukuba abonane laye ngoMgqibelo ekuseni ngehola lesitshiyagalolunye. Savuma isikhulu leso sathi sizamlindela ngaleso sikhathi. uLisho watshona eManzide ngokuthaba kungathi lowo msebenzi wayesewutholile. Katshelanga muntu ngalokho okwakufike lencwadi yakhe. Lanxa kwaba lokuyizinto okwatshona kumqhweba kokuphela esifubeni sakhe kusithi katshele uMvutho kuphela wazikhuza. Wabona ukwenza njalo kungafana lokukhulumela ijuba emasekweni bese livuka lithuthile. Wakhuleka emoyeni wakhe ukuthi lelo langa lifike umsebenzi lowo ungakaphiwa omunye walabayana abantu bakoBulawayo. Ababehlezi bebhuza ezitaladeni zakhona bedinga imisebenzi. Ntambama emva kwezindaba zeWayilensi zasekutshoneni kwelanga uMvutho ayeke wathetha ngazo isithi zingamanga. uLisho ezwa sesimkhulela amandla leso sizungu esasimluma sisithi katshele uMvutho mayelana lodaba olwalumunyethwe incwadi yakhe leyo ayeyithole ekuseni. Ngakho wathi kungcono azise ngokuphungula kancane lokhu okwakumhlupha wathi, wethu konje inothisi yokuphuma ebutitshaleni lapha
ilokhu izinyanga ezintathu na? Ye, wavuma uMvuthu esekhayele uLisho ngamehlo alemibuzo eminingi athi, usuthole omunye umsebenzi na? Walandula uLisho wasesithi, ngibe ngibuza nje kuphela. uMvuthu wamkhangela ngamehlo athandabuzayo wasebuya esithi, ezikolo zabafundisi ezinjengalesi esethu kuyenzakala ukuthi umuntu afake inothisi emfitshane nxa abaphathi bevumile. Oh yebo, watsho isizwa limthabisa lelo uLisho. Wamisa ukuthi angawuthola lowo msebenzi wasebhenki wayezahle acele ukuphuma masinyazana ebutitshaleni. Usuthole omunye umsebenzi na? Wabuza njalo uMvuthu. Hayi, walifihla iqiniso uLisho. Ngizwa inhliziyo yami sithi ngabe ngidinga omunye umsebenzi ngiyekele ukufundisa lokho. Njalo ube ngumsebenzi wasemadolobheni ukuze ubalekele impilo eliwayo emaphandleni lapha wena oyesaba kangaka, wahlahlula sasangoma uMvuthu. Wamangala uLisho ukuzwa uMvuthu esitsho khona kanye okwakuyindukuqobo yendaba kuye. Kodwa waligwema iqiniso lelo wathi hatshi kangako, okubikho ukuthi angisafuni ukufundisa lokhu. Impi ngayibalekela ngize ngiyefika ngaphi. Angithi engxenye masinyane nje iza kuba isiliwa khona emadolobheni lapho. Watsho ayengakholwa ukuthi kungenzakala lanxa nje wayekhuleka emoyeni wakhe ecela ukuthi kungenzakali. Wavuma esola uMvuthu. Ingaphakathi yakhe yajinga iqinisa elokuthi uLisho uyawuthanda umsebenzi wakhe wokufundisa, uyasithanda lesikolo sabo lesi. Uma impi ingavuka iphelile angafundisa khona azaphunyuzwe ligodi. Lanxa elandula nje impi yiyo esimenza adinge omunye umsebenzi. Njalo lalowo msebenzi ufuna ube semadolobheni. Lele lokuthi kakhethi ndawo lingamanga. Njengasebusuku ababudlule uLisho waphuza ukuthola ubuthongo. Ingqondo yakhe yakobulawayo yasebenza lowo msebenzi ayengazi lokuthi usetshenzwa abantu bedle ekudla bani. Isiqede lokho yaya entombini yakhe njalo. Waba mhlophe umoya wakhe. Nxa wayezawuzuza umsebenzi lo wayesezahlala ebonene layo nsuku zonke. Okuzimvulu kokungamajahanyana kwakobulawayo kwakungabe kuthi kungagqoka ozozo bamasujana akho kube sekumzimisamisa kuphikezela. Kwakungasoze kwabe kusasondela kuye. Namalungiselelo omthatho wabo ayesengenziwa lula. Awu, ophezulu labaphansi kanye labangaphansi kwabaphansi bengasake bamsize bo awuthole umsebenzi lowo. Nxa kulomunye umuntu ofuna ukumbangisa kulowo msebenzi kabambethe ebusweni ngesidwaba esalukazana abe lomnyama. Kuthi lapho efika ibhenki lelo izikhulu zakhona eziyizwe eziqhatsha abantu zihle zimninele khatshana sanja elesikhwekhwe. NgoLwesihlanu uLisho kazange afundise. Wenza umyinga nje kuphela. Inhliziyo yakhe yayisiye kobulawayo emsebenzini lowo ayewufuna lasentombini yakhe. Labantwana ayebafundisa bazibonela ukuthi akula kubafundisa umuntu lo yikwenza nje. Wayeqhuba isikhathi ukuze kufike esakhe sokuya lapho inhliziyo yakhe eyayisiye khona. Lakanye sonela ukutshaya leso sikhathi wabethatha isikhwamakazi sakhe esilengiswayo ekhangela indlela yakobulawayo. Sima lapha isahluko 8 asihlangane njalo ngokuzayo kusahluko 9. Yasithela okaSiqhoza zingizwani izinja.